ลบมีนุลปาอุลนาวนาHakhaNetนี้ลุงลอมเตอินนึงกุดกันนิดเลยนะรำแรงทองกรักชิมไลโควิด-19 ruang Malaysia Chin Ralzaam dirhmun atu liaw balai chung ramzai mazat achul chang mi le Myanmar ram zonga kan tan choma mi COVID-19 ruang Malaysia chawzani ma som thumlana khatyang lockdown acha mi April na heli tiang ani achial than cha a Malaysia khosa chimmi tampi herna kan tong tia Chin Youth Organization Malaysia letlai Andrew tumtling sin in kan thai Andrew tumtling ni Malaysia chimmi kan dirhmun hi matan heret in som thumlana khatyang chawzani lockdown atwa chunhua COVID-19 in azomi an kar chinlang mangcha a April na heli tiang chawzani lockdown atwa than chun chawzani nola chwami movement control order rang a khrifabu kip dak in jong angkhardi Malaysia chu Ralzaam dirhmun in khua kan sakna asisa a ton chop ai chop in mi chungkhar tampi kan chawzani lockdown atwa han in rian chantling arak 20 lo mi chungkhar jong tampi kan cha a aidin kong a kan lungre thai tuklo na in immen pek dinga lungre thai in kan tia achim thonghi kumkul ma somthumna khatyanga COVID-19 zawtnak in hrik ngei minung thonghi le zaruk le kuluruk athi mi minung somthum le pasari le damnak amhu than mi minung jali le somsri le pakwan si changtia kan thai chun aidin konga lungre thai in kan tera lai tia kan do na in pathiana tha I local minung bom tun hasin a din ai phachang chati RT ti ban tuk bom na tate chu chimmi umnak sangjai mazat a chun an pek pa langmang changha ama belte Malaysia chu inmen hi atam tukcha a inmen konga lungre thai in chiao asi Malaysia Chin refugee chung in harsa tak min ha jong ICC hroinak in min kan lak na I UNHCR sin a bomnak helpiak an si UNHCR le in Chin Ralzaam bomnak belte atu tiang a chun ri lo tia achim chap Malaysia hin Ralzaam dirhmun in mi chimmi dilak menung thongli leng an si chimmi chung in COVID-19 zawtnak anga mi chuan ri lo tia kan thai COVID-19 thinphang asi Paletwa AA le Cozah ralkap ka ngol ding cathanh kan chuah mi an ngol lawa chun kan pehzulh lai tia mai ting Yu Mon ni achim COVID-19 kong he petlai in Paletwa AA le Cozah ralkap ka nak ngol ding in Chin Human Rights Organization le CSOS phusam nga le phukhat ni mat kuluruk cathanh an chuah I an zul lawa chun cathanh kan chuah than ri lai tia CHRO in Program Director mai ting Yu Mon ni mat na somthum na khat a achim hi cathanh kan chuah mi atoi nak chun Paletwa ka daw nak ngol ha se internet line phi piak mi jong hon piak ding ti ben tukha asiko le chatia Ralzaam dor nak hun ador min ha cha a COVID-19 hi thinphang tuk asi rarin chom piak nak le bom chan nak kong kan tua khawlo chu cha COVID-19 rai runven kho nak le ralrinnak kan tua piak kho na nak ha ka daw nak ngol kan tin ha asana in na zan nai tia ani kapri tia kan thai an ngol heilawa chun cathanh jong kan dirhri ko lai tia mai tin Yu Mon ni dha kha phosa chim hi phusom nga le phukhat ni cathanh an chwa nu a tadim hoya chun chawza CSOS le tadim mino ibom in ralrinnak aphum phun an tua chang chun chimmi phun CSOS na ni Paletwa Ralzaam hartong dor nak hun a kal in COVID-19 raring phimchin chom piak nak jong tua an itim hi konga ka daw nak an ngol heilawa chun hi phusom nga le phukhat ni athar in cathanh chwa than jong an itim tia kan thai Daina kasi Dol chung thong grak chimlai Paletwa Ralzaam cha COVID-19 zawtnak khamh runven le zohkhenh nakding thilri and herh Chinram kui Paletwa Ralzaam semi khua ador min ha cha COVID-19 zawtnak khamh runven le zohkhenh nakding thilri and herh tia thongni kumkul mas nu somthum ni khada kan thai velai chungpini an than mi COVID-19 zawtnak khamh runven le zohkhenh nakding cha alhan kan in irunven kho nakding cha PPE thilthuam SARS antibody test lateral flow method zawtnak cheknak zawtnak hrik thanak si toinak phun mask murhu thate in tuami handgel kutol nakle COVID-19 zawtnak konga irunven ning chachwa tiban tuk herh tuk tia People Hope Organization Director U Joli Auni daha kha phosa achim arwang chu mi bu in thudir asi
din ti zong a herh ngak chia upa le tar tiang in vitamin laya an chambau ngai chun pong kam zong a chiam hlim lo tuk i kani ruwa lo in zawtnak kani lak kho a foite chu cha a kam ma phu zong ni phudang sina petlai nak zong kan to choma chun ngandam nak zong ni an chami COVID-19 runven nak cha a Thawngchimnak V9 kutput cha le zawtnak hrik tha nak si toi zong Ralzaam na cha a kani zom leo pi asi mi zapi zong ni Ralzaam na COVID-19 zawtnak hrik an lot kho nak ha bob nak pek izom chiu u tia u joli ong ni achim chap Paletwa Ralzaam sabi khua a ador mina hi minung thongthum leng an si i atu lewa abik in COVID-19 zawtnak kong a lungre thai in an tia kan thai Tol chung thong karak chimlai chin minpu Zaatlang Phu nani Paletwa hartong sina COVID-19 ralrinnak kong an chimh nalai AA shriam tlai le chawza ralkap ka daunak ronga chawza zong ni du ningin atore pi kho lo mi na Paletwa hartong muna chin minpu civil society organization nani COVID-19 ralrinnak kong chimh chon piak ding an itim tua arau hlana an thoklai tia march nisom tumle ne khata kan thai hartong na hi upadeu le ngak chedeu hoi chu kolhol an thiam lo COVID-19 ralrin a herh na kong chimh tika anma holte in achim kho tu zong tuaktan a haw hi rian hi a foi lo cha a minau tampi zong ni thajang kan chuah cheu a haw chun hiban tuk rian kan tu tika hin chawza ni nanho nak an kan pek nak nga lo zong abyapi tuki kan halfon na tia Chin Human Rights Organization in program director mai ting Yu Mon ni dahakha phosa achim nahin tiang AA le Cozah ralkap ka zawtnak ngol asilhei lo cha a mizapi ni kalhno ngam lo nak hartong na sin a chin minpu CSO pol ni ralrin phim chim chon piak nak chu April zohkhenh rong in an thok changlai tia kan thai COVID-19 hrik angai mi umnak Kaptel khua atu leon sining American ram inarak tungmi te dimpeng Kaptel khua mi pakhat chu rongkop ngandam nak chungni COVID-19 zawtnak hrik angai tia an thannu Kaptel khua chu mas ni kulenali in khwalu chwa nak hawka an phi lockdown an to i khuchunga ngandam nak zohkhenh nak laya an chambau tia Kaptel khua boy pu zohkhenh tuang sin in kan thai Kaptel khua boy pu zohkhenh tuang ni khwalu chwa nak hawka an phi lockdown in nili nga chung asichang atu leo kan sining kan khosak ning zawa hin tampi chambau nak a umri abik in atu kan ni kan umnak khwa hi mizo umnak khwa bak asicha a kan ngandam nak lai hi kan lungre a thai cheu zohkhenh nak laya kan chan about tukri te ninglo kapal thenglai lo max le kutrol te ban tukpol kan nei lo cha a silai zohkhenh tua an chamin ha seboi le shashama zongni akan zohkhenh ngam lo khwami pakhat khat an umchani kan va na zonga anti tia da hakha phosa achim Kaptel khwa hi tedim in menghleiriat alhati in zurukle somkwale panhi chungkhar zurukle somli le pakwa le minung thongthum le zurukle somruk ansi zawtnak hrik angai mi pa he a umkal ti mi le a chungkhar po zong Kaptel khwa bo hrenak in nilheili chung an thren na tia kan thai chun din ailen hi pon fan ai lai tuwa chun kan harlo KMSS ni fachang tun zala somnga PSI sile tron vau ngai tun ha phuni zenhi le somnga le chiti chite adang dang ram kul chawzani fachang tun zakhat kalape tun hi chite tun hi bomna akan pek din ai leya chun kan har sari lo na in ngandam nak zohkhenh lai tu hi kan chambau mi asi atu tianga manung somthum la paruk home quarantine kan chen ha tia pu zohkhenh tuang ni achim chap Kaptel khwa lockdown an to mi kong he petlai in chinram kul chawza lai ton vo angai tu pakhat u san thun sing ni COVID-19 i runven kho na ha chinram kul chawza lai kap in chesing thongkhat manding in chawza lot lai cheu khat beru ana kan to din huwa bia kan cha atu chesing thongkhat manding in kan timlam mi hi abik in Kaptel khwa a manding in timlam na kan nei tia COVID-19 kong he petlai in chinram kul chawza le media iton naga arakchim dot mi nu lapa ulana ha tu ten HakhaNet kan Thawngchimnak chu hivial in kan ngol ri lai azau tu le angai tu nan di lak chunga kanelom eneta kasi